Oke, masih di malam hari ini, tepat tanggal 22 Juni, tepat ulang tahun Jakarta. Mau keliling nyari ondel-ondel di jalanan biasa, masih sama di kawasan Petukangan. Buat anak lo. Halo. Halo. Biru guys. Warna biru, rambutnya emas guys. Ini cantik banget guys. Halo. Tukang nasi. Ini ada tukang nasi. Halo. Video. Oke, thank you bang. Oh deh, ondel-ondel tuh deh. Oh, gede tuh deh. Aduh, kadang